Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yari na isap kita mag-share kanyo sin tiyo-tiyo tips. Hindi haon ini palihalan. Biyadiin kau makausaha. Amuin misan kulang kapital mo. Atawakan misan amuin wayroon sin mo. Makausaha kau. In pag-usaha pag yanuntay ni amo na in maglito sapi. Maglito sa pibihayin, hindi mo kalakihan suway aon giyatusan nga ibusin mo. Labi akato ini kulang da in mga loan simbulsat na hamusim amo in pagkukurban bihayin hinduan na mo kamo bang biyadiin in amon tip. Makausaha kamo sambil amo in magpilatahon. Bang hamusim kurban bihayin tumagna dayeng hahaylaya. In tip kalakihan mo na muna sin hambuok tao mabaya magusaha. Magusaha maglito sa pi muna suway ko kapangandulan. Isyo yung mangandul kay mo, amo intag da pusin sapi, ibansin mamimi. So bang aon din diha ini nagbabala katawakan ang plano maglito sapi, pagubos, wayroon ka na yung pangandul, di humaba yung pag-usahan niya. So in tip number 1, suway ko kapangandulan. In hikamarwa niya, suway ko matuyo. At least, aon may sanda kuman motor, tawakan mo mayroon na motor dyan, tumisan amon larak motor ganta makasud ko pakakimbahan, hipag libot mo bihan hasupaya makapanusol kaw, sinamuin mga tao nag-iipat sapi. In tip ta number 3, in mga tip ta kain amo na muna kapangandulan kaw, hikarwas way ko matuyo, in hikamatu niya suway aon cellphone mo taka kamera. Atin ya misan bukon na amuin mahal ka atod cellphone bang mani sa pamon biya kaklarohan in patasin sapi at tawa kambing napataon mo bihan madto kaw pa amuin tagdapo sapi bang atoon mamimi ampa mo hikat to pakitaonin mamimi naringa sa pabeto sa sin cellphone in tao mamimi di na siya luukan madto magadkay mo magsusulan suway na to amon hawak to magbayad ampa amuin kaaktualan na si mamimi. In sumunod tip niya, subay kaw amuin dahon mo magbisara in tagsapi bang pila percent kaw dihilan. Ato pilasin kaw rihilan niya, hawak to magbaya na in sapi niya. Adapon, in hika-advise na mo, labi marayaw, ayaw na ay nakaw mangayo amuin percentage sa tao mami, sabab siya in nagpanaugsin. Subay in pangayuan mo roon, amuin tao nagdagang sin sapi. In sumunod, ayaw kaw umuntong magpataod. Hakar na in mamimiyan natakaakal day sabyan sila. Bukon hadya hambuk tawin pagsuron nila. Supaya kaw ri masiro, misan da kuman makauntong kaw hangibo pilak, bihan bangman siguro enough na do. So, hangibo pilak hambuk sapi, bang kakitaan sin tao si mamimi, maluhay kaw amuin magdagang sapi, di kaw to da mo in numapso maguntong mga 2 nga ibo, 2 nga ibo, 4 nga ibo pilakbihan na makausaha kaw. In sumunod tip niya, supaya kaw makausaha bilang palito sapi, suway kaw on Facebook account. Hati niya, bang dumatong na inadlaw haylaya po asa, tumagna na kaw, amuin mag-contact, sinamuin mga tao taga sapi, bagus taon mo, sing kamera maampa mo hi-upload pa Facebook. Sabang ko mag-upload pa Facebook, ayaw ko mag-anggalis lang mo mga hidakang bihan. Ayaw mo anggalisin hidakang ito. Magbisarahad dya kaw habahasa sug. Hasupaya, di kaw isab amuin, pangayoan, udyara sin Facebook, bihan. Naman jari, bihating kalakihan mo on Facebook account mo. So, in sumunod tip niya, suway mo resab kontakon, mangita kaw halom sing kauman mo, amon tanga-track. So, in tanga-track yaon, suway ka mo mag-ison, bang pila in bayad sin amuin sapi. So in kabyaksahan yan, magdara kang magbibi sapi, sila na yan kanila nanin amon truck. So bang ko sa amuin biyan amuin mag-provide ka sin bayad truck, na subay mo yato higanap madto pa amuin bayad sin sapi. Sumagawa, subay mo baytaan in mamimi. Hati niya bang inhalaka sin sapi kawhan nga ibo, long mo mamimi na in sapi in price na kawhan nga ibo. Sumagawa, subay mo bayrang kawan tagisa nga ibo, hasabab sin, inhangi mo yato, hipagbayad sin, truck. Nabihan. So, in sumunod tip, subay mo amuin, magbisara marayaw in mamimi. Hasupaya isabihan di kauluukan.
Ang kanariha ini kalakihan mo in number, iban sin cellphone. Iban Facebook account na asupaya, di ka lukan magkatukari, maglibutan. Makaminsan hadyak ka, limibot sumud, pakagimbahan ataw pakapuan, magpatta ataw mag-video, misan na kuman haupo-haupo sin mga sapi. Amo na din ipakita mo haamuin, mamimi. Nalumawag ko sa lokal, amuin lokal bihan amuin bukod na malayo tod Palausin City, especially riha mga sanggali ini bihan, bangkaw Isko sin Sambuanga, atawa kandiha mga bolong ini, atawa riha mga haon-haon na lokal amon kayang-kaya, abuton marisim mamimi. Now nga sa pabiyad to bang mumahinang, inamon mga tipsin kami ni, kaloon pa mga tipi ka kanap sin mga katawtay manghuran bihan magkikita sin video ini, na amuyan doin lawi marayaw, amuin hinangon sinbi akato amuin kulang da pag-usaha hasupaya kita makapaaklijik halal in kabuhi taon barakat niya. Adapon in sapi ini makajari mo siya sa busaho misan bukon bulan kurban. Amuhadja na suway kaw sab amuin takasin. So mas magawain ini ha next video tanabis sarahon ha mga sila isab amuin takasin na mabaya sila mag-usaha sapi sabab na in sapi ini kalakihan sin katan adlaw-adlaw pagkaunon. So amoyad to in mga tip kalakihan sin hambuok amoy nagpaplano mag-usaha sa pihanik shired to kalo mura-murahan makausaha gamo bang amoin akaron niyo in tip ini hikaluhay kaniyo hikaluhay ray sa pabiya kamo mamimi sapi iban sinamon mga pakaibanan bangsa ta maglagi sin sapi. So inshallah bang amoin aon nakawa niyo di hatip na mo ini alhamdulillah inya to hikarayaw ka to taniyo katan ayaw mo hadya kalupahi mag-subscribe ha YouTube channel tayo ni hasupaya madaran ka ma-update bang aon bago i-upload ta video mari pa Facebook ini magsukol bang man kita niyo lapasan sin Allahu Ta'ala ring hakatan bala tiratong niya iban bang man kita niyo salamat dunya iban sin akhirat. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.